enkomo esefata ye babedi ewo max morning deal yesi nkongwa de na ye ne wesum kosise no nkron bebo ye frame kumi kasa eba ni se na me ne international holy DJ holy ene miamini aba akosua greeno Alexa ene abusuafo ni nyina ye babedi nkomo enti ye monitor na fei enkomo aka kire nyina na yemfa embrew na mamimbisa mini aba se otimi da yie dia akozu ya tsai boko nyame adominu ya be mana wonso e bibia da din dia nde nyame ase we sure pa ye ba fane sa me bibia ni ho anopa de be mame o dabi sa no wa ma me hwe se ade cha me famero me nkra bia medi ho dabi onkra na onkra be da be di mi ho wuti ni ngo mete pram onkra be da be di mi ho akozu anopa tsai o nyame adom na wonso e yehu adom ho ya pa international holy so tsai ami yo. All right, I'm saying yankwa na anopa yen hye ye hunkran na yemfa yedwumadi akanyina no entwa so emfa emao enti ye kai say yedwumadi ni stream live on Facebook, YouTube, Max FM Ghana ewo YouTube enti ubetimi adwane e ho na wanya yedwumadi ni bi ahwe yenkona ye ne Reverend Afo entwetwe komo na anopa yi on hye yenkra Reverend Akwaba Bibi abokode e ejena dumole neso ache migiri e pasa hoden wo ho Yesu adom oma ye nkwan de ami ade achi de ho behia se be hye hunkran se na yedwumade bi a ye di se pem a ye betimi apem na yakoya nim e wa abrabom anopa yi nkrahye semben e na ode Max FM atiefo meda wase na mada Max FM atiefo ina so ase na makase nyame enhyira won se abre ni abre ina no omudi omo afidie eto ha na omo ebom enu edi dwuma no ya da obi biase anape dia mede ma etiefo empo ni ahwefo ni say don't let someone dictate your happiness for you ana memfa wenije membuildi wenije ewo obi mu wenije ewo abrabom no eyade a ehuhia ye enti empen bebre no eya na yema yenije no obi edictate yenije eden edi mayen enti bibi kakra bi eba yene nipa ni ntemu a na ma afi ya hoodin a yede ebobra no na eso ate na ma akoma ayeden ebubu enije eyade bia se wode kan abrabo ho a eye eduro ede mawo eye eduro ede mawo nhwehwemu ama yehu se enije eboa nipa adwene ema ne tumi yede function ye eboa nipa ne nipadua ema ne yede eye edwuma ye nti enije eyade bia eboa dasani bia ewo na brabom me no ekasa na samre obi atie mi obi dinanije eyina ekose obi mu obi ema kwan ma obi ebuilde ehihye ne nije anase edictate na nije yede edemano nti edum pempenso bi a saa nipa no eni ho no nkita wonde na de ono nipa ni entemu no eho etochema no ama nipa no na nije yi na yede atiko na koma aboto nti onhu dia onye sesei obi mpembebre no yede yewere ehye nipa mu na ya build ya brabo yi na ewo nipa so nti se nipa no di yenhwambo ana bibi ban ye nipa ni ntemu pa na afi e break yen down ma meno enche asemi ewo mebusem Proverbs chapter 17 verse 22 mebusem etidun so yimu dumienu chone se enijie akoma ye edurupa enije akoma eye edurupa na honhom a aboto wi nnompemu enije akoma ye edurupa na honhom a aboto wi nnompemu enti se wo ma weni agye no oma weni agye no eye eduro edema ni pedua no eye eduro edema akoma no eye eduro edema adwen no na emma akoma no yeden ebo braye to me function very well na fence akoma a aboto de chona ma yete ase se eye ade a awiwi ennompe enti se wotie me na weni gye akofemu a
anape me hye wo nkran se emfa wo ne de asi fiase na wo ne wo kra na ati mu no enkasa se de asi bia no enka echi hye wo ho den na sache se dem o build wani gie no o ma wani agye ewa abrabom abre ni abre na ma wani enje bibi si a ahaw ne amane ne atete ne kukuhwe ase efemu no eka abrabo ho but se ebibi sa esi a mema no enhawo enche fiase na ma wani ye den enje enti abre bia no create happiness for yourself ekwanya obefa so a obe create happiness e de ama ho mentwen na obi enhyehyɛ nigye no emfe ma wo mema wani gye no enkosua obi so se ne ebe ya hwambo de eden entumi embem mame nsan fa nche ade bi e Philippians chapter 4 verse 4 John say keep on rejoicing in the Lord at all times. I will say it again, keep on rejoicing at all times in the Lord. I will say it again, keep on rejoicing. Osima weninji dada ewo ewurade mu mekoso akane biem ma weni eden enji a sense na tron we hu nipa no we hu niema bia na etoto won enti na ohye won kran se mommo omani eden enji ewo ewurade mu a sense ewurade mu ni je ne de eye dada afepo na ohaw ne amane bia eden emba ono nko na wonya weni je ewo numu a otumi eden eboa ma obiode wabrabo a ondi wohwammo biem enti odwumtofo no eto nwum so se hyase ma weni nje se nipa yina eyiwa ma Yesu edinkan edo se nipa yina eyiwa ama Yesu edinkan edo nti instead of so be hye weni je ewo nipa mu no hyehyɛ ewo nyame mu me nyame asɛm enwura na ema wo enije ewo wakoma mu da ne da yina nti anape mi kasa kyerɛ dia ne wura ho se emfa wo ne esi fa bibia to nkyɛn anamo a wo mu no ohaw a wo mu no eka brabo ho bibia wo fam bia eka brabo ho enya sie wie eden no betumi aye wo ho untumi nya bibia wo ho je mu manyame na ma woni je den enkonumu na bibi warere ho ekodu biara by this time obi ni kunu oni ni enya ntawantawo ewa awade mu nti amane yura ho hyase ma woni nje jawuja okunu ema Yesu a ende hyase ma woni nje by this time obi ni maami efirimu obi ni papa efirimu obi da hospital obi ni busuani bi da hospital obi ni ane yura ehye no mu na ade yina eja no hokọ we firimu ekọ o da hospital nti ama abrabo no dani da yina na osu na odi awerɛho sɛ woyɛ saa nipa na wotie me anapɛ ya dia meka ade akyerɛw ne sɛ hyase ma woni nje emma obi enhyehyɛ woni gye emma ekwan bi a wofa so a betumi ma woni ayɛ den agye no pomodin ne fiase na ma woni enje na entumi emmoa esanse enigye eye eduro enigye eye eduro ma osunsum eye eduro ema woni pedua eye eduro ema wakra nti hyase ema woni nje. Keep on rejoicing in the Lord at all times. I will say it again. Keep on rejoicing. Kosua ma weninje ewo ewurade mu. Meka ni biem. Kosuma weninje. Esan se enije eye eduro ema akoma. Na mmom eye eriri nnompe. Eye eduro ema akoma. Na mmom I find say akoma aboto de eriri nnompe. Todofo a wotie mi anape. Kakra me de ma anape ni say ma weni enje abribia. Find the best way to create happiness for yourself and don't let someone dictate your happiness for you or don't build your happiness on someone. So if the person disappoints you, it will break you down. Way and America made it actual. My name say me to me the number to for number ni to jana. Ebia no be person be frame na ye din komo problem mi mu na ya share ya bompa ye. My number is 0546 83 4164 0546 83 4164. Inti wo frɛ na line no aye busy a nipa no edoso koso efrɛ na mensaka nwa nkomo bi e obia no yetumedi nyame enhyira wo anapai. Reverend yeda se ene wafutu sema anapai ode amaye yeda se pa. Asampaye
Yento enjumadi ne so emra so ye monwa the rubon krata hudu mu na yenhwe nkoma na no pai ese fata hu behia se be ma waso ate ye monwa mu akosu agree no minua hey all right you akoyenkwe me fanto me ni kan dikan oh okay ene me dikan dia me de da ubokrata ya a free joy news na to aso enumpo de ye wonum site na me de to aso say Vice President vows strict actions against teachers who abuse female students. Vice President vows strict actions against teachers who abuse female students. I na chese ni nyina ene say yem Vice President yem Mami Jane Nana Upoku Ajiman ena neyi wode atudwa wo kire say ukoni ye school ahodo no amu a akire mema wonum wo ho a enam video bi a call viral na kire say teacher ni mua enye teacher ni ketwa headmaster assistant na chese also so school ni mpoku amu ene ba ko a wono so say wo sepe no ho no eno na wode atudwa say emrakete ya emodin ena sese wonum ehye se teacher ni bi ano kire ni bi a ye behu se woni suku ni ba bi ana woni suku ni abofra bi eye niema ense ana se potokata abuse ya enya akwala no wono akasa ni pemu no emra eni ni bedi ye papa eni de teacher fo nyina nhwe na wonum enhye ne so ni titiriw eni teacher fo emema no eni ti se moye na moye yi na kwaye yi a eni ye chewa eni emra no enu bedi papa ye ka ni say ne so na nkoda ne so ye nkasa nchromo o say ote enkoda no ye nkasa nchromo so munya se etoda omu jojo teacher fo no na we na baba wa ketwa no papa pan mu jojo be enkoda ni ha adwini o se wala yenko anime or say no MP in Gomua Central has achieved what I have done in just 10 months. Honorable Kwame Asare Obeng adodo na friend A+ and all can is your say fitibra to abama ne say ombeye MP e Gomua Central no bosome makudu no or say niema waye no he MPB a waba bedi 8 years MPB a waba bedi 4 years e Gomua Central sa MP no eniema no aye ewo sa bosomwe mu no MPB antimi mfa sa afe no enye bida na we na all kana Ghana force ampa bia na all kana say no na ne nan ejina bibi so esan say ye tete se Kennedy ohene Japan na sponsor no e ma ne sika e de ne campaign o de wini ye nti ne ne ma hudu nyina o ye no o ma ogidi pa se Kennedy ohene Japan na e ma ne sika na o de disa adwuma na o kyerem se da bi o ono kurampo na etoda o de ne sika e ma Kennedy ohene Japan se je na faboa campaign no nti mo se A+ ne ma oye ewo ne constituency mu na mo ka se ye ohene Japan Kennedy ohene Japan na e ma ne sika no se da bi ono momu kura na ya na etoda o ma Kennedy Japan sika se je na faboa campaign no nti eno so ne nkoma A+ e de ababatum e ho okay mini amame fa we ento aso en free joy news wa ebim o say Parliament defers resumption originally scheduled for Tuesday, October 14th indefinitely. Parliament defers resumption originally scheduled for Tuesday, October 14th indefinitely. Naturally said Nina and say Ukopim ewe Mrashebedefia ebeto dra say wonum ebetinase eye October busumi ya ye womu ne da etosu du 14th na chese ene week enanka Mrashebedefiefuo wonum etinase abobo woman hu ene kire say ade ebema oman no atumpo eneyi aba beto dra say sesei wonum atu ahyeda
na da na omo to ahye no so so omo nim da kora ye to ahye da ye declare no indefinite na chese omo nim bre kora empanimfo etenase na wonum abobu oman Ghana ho enimu enipa yetimu ehu eninti no Joy News e de aba which say Parliament defers resumption originally scheduled for Tuesday October 14th indefinitely minia you and na yenkwe nimwe nso say the family of the late Apostle Kwadwo Safo Kantanka has warned the public not to engage in any business or funeral matters with Israel Kwadwo Safo Jr. Na we know yem papa Kwadwo Safo Kantanka wanya ne ba bi ko na busuafo de abase munya abutrew na mommodien ase obi a ene ne bana ye frɛ no Kwadwo Safo Jr. no endi enkomo bia anase emfasika bia emfa ne so se abusua munye na ye de sika wei na ebu ayiyo no anase abusua munye check wei munkoyi se sika yi wei na eye ya ye de bu abusua ewo ye papa Kwadwo Safo Kantanka yiyo no omo se da bi wa wunnim a one Kwadwo Safo Jr. ebedi nkomo ana se wodu sika bi bekwa kofa ne so no anhwa na udin amahomam nti e bi yiyo no bekwa kotena se oh okay mema Kwadwo Safo Jr. 10,000 sanka onfa nkoto dwam na nkaja ye momidin yesi anhwe ya obetena ho udin onte da nyina ne se yenu abema ne ho papa na unim na do sika kofa ne nsam ebegita nti enene na Kwadwo Safo de ayi na akofna na Kwadwo Safo de ono ai na Kwadwo akofna ai ono na ye kan kokko no e chim se wa unnim a ono ne ba di nkomo bi de fai masa wase asemo ye de e ba ni se ya asemi dika anyway mamento aswe metwa me de no so I was saying Ghana overtakes South Africa to become Africa's highest gold producer. I Ora John Dramani Mahama Ghana Mampeni and Eka Sassewi. Or say a band of former good year once and some dear. And then I just said, Ancaneno, now South Africa. I want a name ye papa, a nay, a babeto just say oh my Ghana, ya pass South Africa, a band gold once and some, and now say your former good year once and some dear. And ye na ya pass South Africa, one, say, and yay, and I say, ban Africa, ye lead ye, we are in a comfortable lead. And it's in gold once and some dear Ghana, Africa, we are in a comfortable lead. My idea, Muguso. Na was it? We also say Chairman to me charged with mining without licenses. And teacher say, Yenina Yam Papa Chairman to me. Ashanti Regional Chairman for MPP. Bernard Entry Buesiakon, HM say, Debia and the man in your year fiti baye and fe opepepe ni echirina no ya chirem se enkra tai dimu a sefata se wo ho kwan se wo ye man na wo man we mu no ya chirem se chairman wuntumi enibi nti court atonsa afre no nti eno so ne nkomo a ewo ho Yokofu ana nye yokofu we the CID for na atonsa afre no oh okay bra papa iso afi bi esan yo endra na okopie mu ho a yetoto na no nti ono a ne legal counsel Andy Kwame apia kubi na dia betu biasampa endra etonsa afre no charges a de boy no ebi yese ye ni license a ye de ye akonta mining set ne dia eno nso se sukura se mti ese ho license ho sense sukura but o my adwuma nso ache o o my Ghana mu dey say everything is possible we am me fa we and so o say increase
Increase in value of DSTV package is temporal. It ends in December. Increase in DSTV package is temporal. It's end in December. Naturally say ube piemu way Sam George Akachia. DSTV who package once and someone will trim one down and then I will not roll again. I will take action. And then I say, I have to say October no kind you DSTV package and still like that's what you need. Enti ne mo bia mfanche ni tirim sesese yate so yente so na mom hwie be bosomi December ye besi mu de ento se enko na wie ye de na package no go say subscription no say 600 Ghana na yate so ama na bafom bo na omote so ba de do mo anka na yate so ama na bafom nti o say DSTV increase in value of DSTV package is temporal. It ends in December. Nti enu December de na chese empanimfo atetetetete package ni so ye be hwe omanim na family na okasei or say Shatawale has gone completely mute on me nyina ne se ochim se na dwuma bia ode koma Shatawale sanko be hia no se menwum ye anka wo so a anka beboa me pi na ose ode nwom ne koma Shatawale no kwa afi ba ko ne afi mienu ni onte Shatawale nka na we na amanfo ka se ebetimi abase ebia family no na se oni Stone Boy eye kama pa che so muntamu go kamia se stage ahodo gina no unya hu Stone Boy pe na wahu family nti ene na Ghana fo ka se na se nipa oye wadanfo no Shatta ene no enye kama nti Ghana fo chirim se omugidie pa se family de ne ho akobbo Stone Boy no nti na ma Shatawale ayi nani ama no nti se opese Shatta enya nwoma ne pa dia omomodin se oni Stone Boy be yaka te nani abre pa se opese oni Shatawale enya nwoma pa dia enyi so mie nani no ne Stone Boy so yaka ene na shaali ndi o tashi o twati Ghana for Mumba, what do you create confusion? Bomodia na only back on Yaka. I say, I only by Yaka, we now Shatta so quiet. Now, let me ask about HBU. Sister, it was Mrs. Sister, but I am quite what it. But before every year, your portal was saying most petty traders lack customer retention skills. Most petty traders lack customer retention skills. Mr. Richard Yawo Eko, head of marketing, HA Hotel, and your People's Parliament, Jumadia Yedia, na etira edaswo, and customer retention, and no. Na yewura ebe chelechele niema mu a ekwa wie se ye ba ne ye ma me mu adotonfo a won ewodwam no impempi no ekwanya ye faso a ye nya sa customer retention anase ye appreciate your customers ewo kwan bi so no wonum adetofo no sa nimdie no se sa nyansa no mamenye kama menka ne nimdie sa nimdie ne sa nkyerechire no eba ne ye ma me no madwadifo a wo mu enni sa eye nyansa Stella Mekanyansa, one any son nimudie no efa ho eni ntu na empem pii no obehwe na obi aboke ospopọ chua bi na odi asim fichire baabi ponso obi adidwa for about 10 years so Stella no container said the size tie no saa enetie wonum elake saa eye enimdie no a ye de ehwe yen customers anase nipa empem pii no wonum eto ade emprempren ewo ye maano no eho no nti weyi owura Richard Yawo Eko ene de etudwa watch say most petty traders lacks customer retention skills. Actually, say comedy e pie mu ewo endra yendwumadi ne so. Oh, okay. All right. My main for we sorry media ne so. Or say I compare Kofi Kenyatta to Daddy Lumba. I think he will leave a huge legacy. MP Isaac Boama Nyako na all can say. Ebra ye na yendofo yen papa Daddy Lumba nya ne ba bi ko na Ghana fo hye ahye se ye kasa oh na Lumba ko die ye nya adwuntu ni bia o te se Daddy Lumba ye nya adwuntu ni bia o te se Daddy Lumba na MP Isaac Boama Nyako kasa moboa
moboa yebenyo bi a obechen Daddy Lumba kra ene ebisa ne se hwan ono so oh abranti e friend Kofi Kinata mo de mo nkotie ne nwom utie ne nwom a nyanse wo ne nwom nyina te se Daddy Lumba nti se na amanfo ka se Daddy Lumba nya ne ba bi kontie nya aduntunu bia o te se Daddy Lumba no osemo anhwe kra Kofi Kinata kra be ba bechen Daddy Lumba esan se otie ne nwom a ofa futu sema wo Kofi Kinata nwom pa. But one thing about Daddy Lumba no style of music no yes so unique so unique so unique mini ameso ma memfa we entwa media so but social media for no eteme nka a wonum emfa video ni ento so mesero mo ka kire wo mo ombeti kasa kire wo mo kasa kire wo mo so mo fa social omate na wana e birim ni sei What's what you everybody say? Phone snatcher got beaten after being caught. Kejetia Kumasi. And phone snatcher got severe beating after being caught. Naturally say, yedu no more. Wo mo de omo so omo nko bawo, no mo di bawa de. Enurada. Wo bi ekita ni phone, eti ni baabi ejira ni baabi e wo Kumasi kejetia abonten so. Akwabrane ebo omodi kohwim phone na wohwim ya ni ti anye yi na ni nyina ya potwe ya birim na ya so ne pachi ene de ya si enso bo wa enkase pampam ebo pa ti enu ade abrante niema ko ne widiem ye bro no papa enu ha amfonyini o se enu hu mfonyini na etwa guo no phone snatcher got severe beating after being caught na kire say phone na wo wi aye no ye che no se bi osi hwim no o me se akwa we wodi boni ache ene de ye bru ni ye pa enti na ahwefo ne atiefo ye birim na ba na ni nyina pie na ni pie enti no we YouTube no so bomodia Max FM Ghana on YouTube bomodia na be pie mu e wo ye YouTube hono mu na won so pe bi ebehwe we ye friend pani behwe ya chenu a chese birim pa ye birim no se na green no ya na eba ni se ya ne kwan so a say ya chi bi na ya chi no nko a ye de ensa be kan kakra se we nya ne first time se mi ni sanka eba ni se ya na ka ye ja na ma ban ya na nka o ja na ma hwan ye hu mu dia no ja na ma ban definitely yeah sabaka kan but eni kwasi ekunu into your monsa no mode keka no ah mode keka ne kakra omo tap what you see e kwa massage massage we dia Mr. massage we dia mempe ye nua beba ti anye yi on kafra ye fa da boni da binye on kafra pa eti green ya wie wa hu no na me dey twa all right yo mama me ya efriana yana kamo yembera ye abeya abranu aramo mama me ya efriana James ya da say ha na ye de ye newspaper headlines jumade no AC enti yenko anim na yento aso na yemfa maximum ni du jumade na mrɛ o
Ebi ana ene ewa woda ana so nu obusu ani bi a odi na woda o birthday wishes with dedications bomodi answer the fine WhatsApp number 0506 367 196 0506 367 196. I now the picture ka ho yen kona birthdays ahodo ne yin fi wona fe yen ko yanim akoso yen ko na ene hwan edi na woda kuni we de medase ene de empanimfo edi won ma woda yie pa enya na nanka minim se eye Dr. Mahmood Bawumia oye October born. Oh, okay. And then now that. And then now woda Dr. Mahmood Bawumia ene de dua udi wa woda erade enhirawo onya wokasie oma wo so de wo pere ehwehwe wa abrabom no erade mo na wonsa entumi nka politician and economist nationality yenyina yenim oye Ghana ni o sign so vice president o tu franka ama o pre franka di bre no nyantuye o pre franka di bre no ama MPP amanyuku nti Dr. Mahmood Bawumia ene da wudi wa woda erade enhirawo na onye okasie pa Lome Togo ena ye wo erade enhirawo Ghana na sisi ade wudi wudwuma sanso ena wei eye Emmanuel Evans Anfom won so we vice chancellor ewo Kwame Nkrumah University of Science and Technology won so wudi wa woda say nyame enhira papa onye okasie Accra ena wotia udi udwuma erade enhirawo oma wo so na onye okasie wo ye scientist ye say ye fa ye fidie so ama wo awoda yie pa de wo pre ehwehwe ewa abrabom no erade emfa wunru hu eninti Mr. Emmanuel Evans Anfom erade enhirawo bra wudu awoda yi we so Aziz Ansa erade enhira wo ye footballer o my Ghana mu na wotie na emomudu udwuma ewo Nigeria Ghana wo ye footballer Aziz Ansa erade enhira wo ene de 7th October udi wa woda erade enyo kasie yi papa oma wo so na onyi wo mfiri adomu enko adomu sanso na Isaac Chinebua oye Ghanaian politician and academic. Oh, okay. Ghanaian politician and academic. Politician, diplomat, university teacher. Okay. Yes, nyame enhirawo. Isaac Chinedua. Nyame enhirawo papa. Onya wokasie. Enti no owura Isaac Chinebua. Ye fa Max FM afidie so akase erade enhirawo. Udi wa wodai erade enkoso a enya wo ho ensenkyereni we nso so Sophia Karen Edem Akwaku Sophia Karen Edem Akwaku erade enhyira udi wa wodai erade enyo kasie pa ontre wa hyemu na onkoso a emma wo so sanso ena gift mensa onso wudu birthday erade enhyira yie papa oma oso na onye okasie ontre wa hyemu na onyi wumfiri adumu enko adumu ni atwa to Jones awua we footballer ewo o my Ghana mu erade enhyira Jones baby a wo bia Max FM ye fa ye kasa vidie so aka say erade enhyira omo wa woda papa udi wa wodai erade nkoso a ento wo surubosu enwuzu oma de mo hwehwe eni de mo ye nyina no enwe peye emfa emama na wa wudu birthday bia so ye mawo awoda papa baby a wote enka efiri bia no ye fa ye fidie kasie so aka say erade enhyira na onhyira obi oma wo awoda pa ami ejene ene wa woda ihu Nyankopon hyira wo o man kwantenti ahodin wo mu all right james yankwa hamane so yenti nkomo yemfi wotaw hu hia pa yenko na yene Dr. Albert Hagan entwetwe enkomo Dr. no pe ma che yenia
Megidi pasa no pe ahode wo ho. Yes, Adam. Yeah, boko. Ye da sesa no pe Max Morning Dew ye fra waje enso. That's it. Aja no pe de wadaroma ye pese omboa yen. Ekwan ketenkete ye befa so a ya yikita smartphones ahodo nyina no ye befa so na yetime ede ye mobile phones a yikita no anya sika kakra ewo online. Impo anya hwekra no ye sika kakra ya na ye de to credit egu ye phone ni so no. Ekwan menso na ye betimi ede ye mobile phone no ede dwuma anya hwekra no ebetimi ama yenya ye saa ye sika na ye de to credit egu ye phone ni so no. Nansa ni aba ye social media sa hodo ni nyina na kwa menso na ye betimi afa ye de social media ebenya sika nkakra de ahwefie. Oh, okay. That's it. Question mudo. Na social media na nkasa no ye kan ye den ya. O say ye ton ade a ye ka say the fastest way I will be to me at ton ade a word of mouth. So we do no beka. Na social media na akoye system dia ultimately it kasa asem no as I say word of mouth that wafa edru you can be digital word of mouth on steroids adia they see an bit me do anu e dey aka ana we dey ache bibi ana we dey influence obi ebi to say TikTok, Instagram, YouTube, LinkedIn ni ade na phone bia na abia obi tumi dia ye se ukura laptop ana tablet ana smartphone tablet ni nim so kakra nti wo hu nyama bebre smart screen no ni nim ketwa ye kasi e make ye di ye ejuma enya sika e 4 main areas ni tumi ye di saadi ye di ye ndi yan fancy ukura phone ni nim no sha ye will be there for the content creation and no ye idea and wo ye e dey influencing crofo the content creation na wo ye onu say deep biara utumi post bibi a very high value and as entertaining content ndo wo betumi aso social media platform bit say TikTok na bibia onimpa anowo ho idea yan fancy obi ye program bi for be 30 minutes na wa fro say beka bibi kire nkrofo no sadie na wo experience wo ho no nti ye fa say mako nkola school na mafu obi edimechi na so ye be kasa about watch the reason why I will hear time say we are punctual and yes we are late ko baby so we bet me after was sadie no ho for be 10 minutes and 15 minutes and 30 minutes. That is an area you have to start using to make money. Anything. Debiano ubeka bibi kaka about time no. Adi album inti non content creation no will build a reputation with that thing. Debia ukakaka. Ubetumiaka for 1 year. That is the target. To build authority in that area, because would you be to social media consistently for 1 year, people believe that you are an authority in that place. The second one is product and services. Into adebia utume ye anase oton bakofo bia de which a bibi picture. Okay, we could beat nkofo de gu omonsa no wa hwehwe obi a oye saa beat no na woni naka say oh okay saa beat we maybe be chat pictures no na maton woni ne strike deal say okay we turn back be a commission if you say we are reliable person for products I just say products and one away what I almost challenge and djuma bi no we kusua say na ye cake say na ye selina send ye soup ni ade
who was our skill in a product in our no who packaging fine, no who's trying to pictures. Our pictures no who be to media yeah online shop. You see platform be to say WhatsApp. Into who product be 100 who you get you pictures. What WhatsApp no. You see your business side of WhatsApp no. You install WhatsApp business. No way that you take pictures and then what the prices are share. No way no. I am a camera. And you're connected to your phone. No amount link uma. Ube to media to status. Into be call WhatsApp and ube products in a year ton. Go out ton in the food stuff. We teach pictures no the go. The prices go home. We call WhatsApp business catalog na. Ube to nyama was scan it through the system no. No what order food no. No way you see mobile money system no. Editia. No nipa na deliver. And no sa no. So we turn products. I say we should be a very good rider and deliver. We be you see as courier service deliver products you know. We so have service. Okay, your platform be to say Google Meet and now Zoom. Uni ma bibia we be to me actually. Inti we organizing kofu ebu phone so WhatsApp groups na. Now we decide any be connection at all say okay, go for 10 and 15. Make sure mathematics. Make sure mo bibi wuni. Inti storefront wo and the services no ho. Ni nyina no would drive awareness, would create awareness, trust, and sana conversion na yedi be make sikanaba. Before somebody will give you something, I said trust no ho. We need trust na. Nipa na be sha ade a nipa e posi e fine. Ebu wa we betumi achoro bibi kakra 2 or 3 pages bibi. Aya your friend e-book. Sometimes we call internet and so now we type in Google. We start to say we type in Google. What is? And now learn. So I drop it in the 10 steps in the other. What is something? I better drop it the first 10 things that people are searching the most on the internet. Learn. What type here now? Say learn how to play keyboard. Learn how to drive. Learn how to download something. Learn how to use YouTube. The man yamana to drop or no. And no yet receiving 1 million searches every day. Straight away, we said this is what people are looking for. Now I shall say, Sadi and who will be to me a and I will be to me a high obi. My natural bibi kakana package the e-book. So I know person who build the trust. Now they are too online. Phone no so na wo dey ato no enu e be start be kwayama o nti wo start sa no so e say we are very conscious of brand na wo dey no e say wo pay ejin bi e very short na wo dey name ade no nti wo be fa bibi ti say maybe Facebook, Twitter, any LinkedIn and Instagram nti bia ni area wo pesa wo fa so wo fa Instagram I just say who dey target pictures any videos I will be posting. We find YouTuber who load videos. We do a or Facebook. But I will say Facebook no. And young of be brain it's depending on the kind of clients and how we target any social media platform we use it. So we be to say news na dia nkofu consume quicker. And so we do what you call maybe Twitter. You say your friend x.com. Okay. So we pay bibia. Your friend say we bet me post bibia bia. We dey no better ho. We dey better Facebook. Say we fa maybe we better we target the business people who are serious. We be call LinkedIn. Into bibia and sana. Into 4 areas you are looking at. Say we create content. And now the product or service and now lead generation in the say obi obibi they say unim obi oton brodo ejuma mu wana wo no obetumi aka che won na say me ton brodo on be sero na dey they say o de bibi abi wo ton bi but who build lead inti what phone no ana bibi o de bi ma start to ebi wo me fie
adeɛ ne sɛ obi andi w'akyi mbɛ ofie sɛ ɔbɛhwɛ baabi a wotu brodo no but wonim obi otu brodo wɔ wo side hɔ na wotɔ baako ɔyɛ good a wata baako de akɔ office hɔ ebubu ama ɔmo edi free why because wo de gye market no marketing ɛno ne sɛ woman nkɔfo no agye adeɛ no edi marketing yɛn bi sɛ obi asika sɛ ɛba ne sales a na no wokɔgye ɔmo sika nti lead generation ne sɛ ɛno no wogye saa adeɛ no na wode ma ɔmo nti wobɛtumi atwa brodo na koraa bi fine one na wode akɔma ɔmo sɛ ɔmo ndi nti na waka kyerɛ ɔmo sɛ wopɛ sɛ wo order bi a fa wo sika bra Wednesday na Friday na yɛde abrɛw anaa wode ba Monday na yɛde abrɛw saa no na wode nipa no aka dada o because wo use phone no nti no ɛyɛ sɛ wo aso ma wo ho time wonkare no sɛ gye biara ɔde brodo no baba mimi brodo no deɛ we organize yɛ prepare na yɛde ba wo ɔda nti adeɛ no wode generate leads ama nipa no leads no wobɛtumi aba sɛ wowɔ bɛgye adeɛ no wayɛ no sɛ wotɔn brodo no na wayɛ middleman anaasɛ wobɛka kyerɛ sɛ wobɛma no client nti woatwa adeɛ no picture na nkɔfoɔ ɛfrɛ wo pɛ na wakɔnɛkte ama nipa no Dr. Albert Hagan yɛda se paa no pɛyi umre no adagye ne nkyerɛkyerɛmu a odi ama yɛhyɛ ɔbɔ sɛ na wo kan yɛde bɛdi dwuma saa pɛpɛɛpɛ ɛbɛbɔ mɔde sɛ na wo kan nkyerɛkyerɛmu ya odi ama yi yɛde bɛdi dwuma pɛpɛpɛpɛpɛpɛpɛ anɔpɛ deɛ yɛde ase ne umre no adagye menim sɛ wobɛtumi de number to dwa nkɔmɔ bi a wɔakyire na yɛmfrɛ na yɛngye a wobɛtumi afrɛ me wɔ 0247 640 273 ana we use Vodafone a wobɛtumi afrɛ 0202 83 2020 0202 83 2020 the WhatsApp na wopɛ sɛ wo engage me and 0247 640 273 the wo frɛ no that line na say I too busy so I'll be me afraid this one so 0554 770 2384 0554 770 384 another musa for internet no so no for type www.alrotech.co.uk alrotech.co.uk. You Dr. Yada say Dr. Albert Hagan yada se nin chechemu ade amaye enti ebese ye mpenafo ye yerenom fi na akọ mahu se ye tade mu etoto ye start se na da bia ye na Dr. Albert Hagan sisese de ye ndwumade bia ye de ye ne ma ye ton ene wo se ye mohu dawro enye ye mpenafo OTB enye se bia enti wo do start ne ton ade say sa no se ani sa no se mo en na diska beba sa na mo de ba ne do o ba hebra o eti no okwe one SMS men kokon e bia no pay otie enti wa fa no ho adwen ona me no kasa no o say me se anopay okwe one SMS men kokon fi na akọ se onfa wo ento ne starter me issue se nkomo ina watie em so betimi advertise me amana ye I see Kabe. I will turn day. All right, I'm saying that say Max Morning Dew live on Max 89.7 FM.
but you have Hokan Manigi Regino. And the pay Kayabe Kujasi. Accompany a matui. The toy I also could meet Matua Bibia Kadia Mother da Fakufi. And Canefe, and any depa. Enti yankwe yanko dwaso na no pay yanko digwa yanko hwenia yedi abadwaso na pay ma membi samini abase wadu dwaso a teja sika na nye usika nti no ebede na undu hontem na wa ma miska enye musika na ehwe oboto se me ka ne se me kyerem se ema na sika mo de kodwa so musika o sei ene de ante se kan nu o sika mo de kodwa so kodwa be ye aduane musika ade meme ja chop money you okrom ha na me se ene ante se kan nu hense sai awale fo kra ne nemrem kra na according to ya maamenum ne ye nuanom a wonum awade no ye kire mu se mmema no sika no de makra enko ba bia wo mu kra sand bi so o mani na enso ade ede enso ba bia wona mo se chi ya de ne ede enso ba bia wona mo se chi ya de ne shi ne de enso ba bia ede enso ba bia ye betimi aya na ye no bisa mi nua ba hwe enti no o de entade se mi nim so nua ba da bia na on kan chemi Mami tose mami fa we infrasie every must buy say wonum e the unbeatable offer craba your friend no buy 2 for less ni nyina ne say fazika kituwa bi ebeto ade mienu a kire se esombo yem ema opapa pa e wo fie o la kesa appliances bi e wo fie a bomodin afasika kuma bi ebepiem e wo must buy na giniema mienu ekofie uwo fie o lak washing machine ene yemfa yensa ensi niema bebrebe se basa won se chikra tuntum o lak washing machine must buy say bomodin abede sa washing machine no ya enye brand bia keke TCL washing machine na sanje o kettle fa piso wosika 5,530 Ghana cedis pe na wo bia wa save eku 300 Ghana cedis ebiemu nso so brana beje wo Infinix Smart TV ene ne smartwatch ai na chese obetimi ahwe TV no kura e wo watch no so umpewe na opeden 3,000 Ghana cedis pe fabra ebeje sa eye niema mienu na ne kura so kura no Tecno Camon 40 Pro no a yaba ho dawura abo eye sleek eye stylish na essence so eye durable no bra na fa eye sika kuma bi ebra beje na wo je no so no ye de ne smartwatch so ka wo for 3,170 Ghana cedis pe na munum ho no a wa save 250 Ghana cedis o see instantly we becomes at once by 4 eniama we nyina must buy say what dey ma e wo bo na e fokra so a chese edin eda so eye unbeatable bundle offers na chese buy 2 for less no chese koyie papa se wo pen abefo tentafide ho nsensem wo pese wo make wo choice wo pese wo ko hwe niam animu wo pese wo din ka bi ekoja ai bomodia na call www.mustbuy.com.gh www.mustbuy.com.gh and I say mustbuy showroom bibia wo my Ghana half na bia no ubo wuramu a offer ye di ho dwa ewo ye showrooms ni nyina ewo oh my God na mo eni ti bomodia na bopini mustbuy se koba na frefre so dia eni na frɛ mustbuy ewo 0544 019552 0544 019552 ai anything but more than na frɛ omo na won so gi enchiremu efa eye promo yi ho mustbuy say quality you trust, prices you love. Abusuya yan fast da nyina ma mega cash lucky box ekoso ewo Max FM na ye kai say ade ehu hia pa ne so be bombodin so be fa mobile phone na wadial *426*8# ebiom *426
6 star 8 hash na wasende osende a emfa ho network bi a wo so ebeba say welcome to IMAX Mega Cash Lucky Box. Select number 2 Max Radio esan said any station when you ho a wutie ni sese ya enu achi boxes ma kuma kunsia beba box no fa mu ba ko nea wo pe bia nea wakoma beka wo se fa bia no fa esan said no na sika no ewo mu enani da edikan a wutwa ye bebisa se omfie no sen na wabo e de ahyem enu achi ne ye bebisa se sika he na wo pese omfa ndi sika yi enti start efi 5 Ghana cedis ni akire hyene so demo na wo de kase to so no demo na sika so ye kase demo na wo to no na sika ne so eye pi enu achi no prompt ne beba na wabo momo pin no twen kakra message beba sika bia beba no eye odia wonu abusuafo nyina be ma obayu ne na tena che bomode ya se odo ho beje Mega Cash Lucky Box dwumadi mu na nya sika di sika fare obayu ade e kyena nko obi koje na wankazo we na amade se ya ye ne mo brekura na ma yesi no park da bi usika sam na nyanti ati bomode ya se odo ho beje Mega Cash Lucky Box wo max 89.7 FM so bomodin star 426 star 8 hash fa ho jim ebeboa okay fa ho jim ebeboa odia ene na mame nsan so engina masby honomo a masby say se ekoba no phone ho ansensem wo pese wo use phone na musika sem ewo fom wo pese wo use phone papa na nso so no utu botom ahrabasa o bomodin etwa Mega Cash na wadi no na kire se wudi sika ni bi ba beto phone na eye papa eche na esan so ebo adwuma na eye phone ben a eye Philip Essence must buy say one at the Philip Essence from 10 to 20 na gig no eye different eninti no ope Philip Essence 10 ya gig ni 64 plus 3 gig internal dia eye 845 Ghana cedis. Philip Essence 10 na 128 plus 3 gig internal 975 Ghana cedis. Samsung and Philip Essence 20 128 gig plus 4 gig internal no 1070 Ghana cedis. And a Fabi kese pa no Philip Essence 20 256 plus 8 gig internal no 1475 Ghana cedis. Philip Essence say kire se ekopa ne say ehun niema bi anase ehun yi bi etochi makra na uta as low as 100 cedis a ubenya ho niema bi ato eba ne nsiesie nsoso di a yebetime asiesie ama wo phone abo adwuma dikadika yie pa eni se wo pobi akoma wa berewa wo maame wo papa unua enu dofo bi ade a eni phone na ehia ya wo beto Philip Essence bomodi anabopni masby na nso kwaje wo Philip Essence bi na fa koma wo dofo na ne ho entonu kwa be fontinta video so www.masby.com.gh na kwaje wo Philip Essence anafre wo mo 0544 019552 masby say Harry and Philip to Philips asida yina nkoma masby ya ba ya boa Ghana for say yani ye catch Ghana for say mobile phone bi a open na se usika enso be deposit ye mfa mobile phone ne ma na tua ne kakran ba ye ye de ma Ghana for baje enso kama ya san so de fofraba buy 2 for less we no ye de ma en customers nyina bomodin abra be premium ya so ye na to ne ma kuma pole sa mi enu pe na fei na ESO wayade se watimi amia wani amia ohina to ne ma mienu de afia so ye ne de ye te so de amount ne santi promotion we ya to ni din buy 2 for less bomodi akopue mu ba bia ne ma mienu okoto a ye nte so ma ya so ye nko ye se bomodi a to ne ma mako mienu ye wi a ye san che wade e de aka ho unya no ba bia agisa masby bomodi a se ba bia obehu masby showroom bia no bora hoy ya wo babia kufurudu ya kumase enkra chese babia na bomodi ase ye ne mapa no obeto bi frey enchire mu bia e de fa promotion we ho 0544019552 0544019552 yewie ai ye di genevi ye fidwa so de ye nkoda ana
say ja yeto. Say kodwa so na yekoto ade wi a. E be kofie. Na de. Yankoda. Wo fia na wo koda. Na ka wo koye. Wo godidi. Wo de ye ja wo asem wa wo be ka. Ye be didi asane yada. Say be didi asane yadi. Pasem mama. Ade nchi. Ba sise ya. Are you frustrated by late deliveries? When you're professional, no one install with AC and TV and the insurance cry. Essence due kesi every Max Buy abba. Better TVs, ACs, refrigerators, any washing machines, and one Max Buy. Now enjoy free delivery and a professional installation within 24 hours, all within Accra and Tema at the comfort of your home. I send you out here now. Absolutely free delivery and installation. Order online now at maxbuy.com.gh or visit selected Max Buy outlet to start shopping. In Shashaka Crown. For more details, call us on 054 401 9552. What a guan, me conscious brethren. Your favorite roots rock reggae tunes with inspirational vibes. Reggae Max on Max 89.7 with DJ NY comes your way every week, Mondays to Fridays, 12 noon on Max 89.7 FM. Reggae Max, feel the natural mystic flow in the airwaves right into your VAs. What? Nobody can stop reggae. Nobody can stop reggae. Nobody can stop reggae. 'Cause reggae is this Saturday and every Saturday on Max 89.7 FM. Connect with your school. Which school has produced the brightest mind? What is your school renowned for? Find out as high schools and colleges go head to head, vying for bragging rights and glory. Don't miss this chance to witness history in the making. Join us for an unforgettable morning of respirited debate and fierce competition. Presec Secondary School, 7 times winners. Omo producing NASA Intelligent. Atomic Energy Commission Okrumano. Omo yede wo. Kono Presec can say go up. Kumasi High School, Truth Conquest. Yan can say Truth Conquest. Truth Conquest. When St. Augustine is talking about, Adisade is talking about the best is always good for Adisade. And then St. Augustine, perseverance, conquest, on. Truth is what? Then okay. Truth Conquest. Mo persevere, mo yede is truth that conquers at long last. School Connect. Link up with your former mates and be part of your school once again. Schools Connect. Be part of the competition. Follow me, and I'll make you fishers of men. Matthew 4 verse 19. Tune into Max FM and listen to Evangelism Focus, a program brought to you by Courtesy of the Global Evangelism Restoration and Focus Movement. Do you belong to a church and desire to win souls? Or are you into evangelism in any part of the world? Then join us and be a member of this movement. We help to win souls for existing Bible-believing churches. Your host is the radio evangelist, Deacon Danny Glover, a seasoned evangelist from the International Central Gospel Church, Royal Temple, Awoshi, and founder of the Global Evangelism Restoration and Focus Movement, Global ERFM. He has over 30 years of experience in evangelism, so you'll be greatly inspired as you listen to him. Tune in this and every Sunday from 5:30 to 6 a.m. and you will be blessed. For enquiries, call 0244 955 425 or 050-9038-893 or visit our website www.restoreevangelism.org. Evangelism Focus. Let's focus on evangelism. One day, Anna, Max Buy per se, yes,
sie sika bebre. Bisa me say how? Max buy at the bundle offers akesi obi entimin take ebro. Buy 2 for less. Benebeto TCL washing machines and a kettle for only 5,530 Ghana cedis. Na save a cool 300 Ghana cedis. Beto Infinix Smart TV and a smartwatch 3,000 Ghana cedis per. Afesuma Sanka Techno Common 40 Pro and a smartwatch for only 3,170 cedis. Na see a 250 amunumuwa. Come Max buy showroom and memo baby and I shop it online at www.maxbuy.com.gh. Frame 054 401 9552. Nebisa bundle promo no na jiweni kra. Max buy quality you trust, prices you love. Majiwedi tina me dane di wunji di misi bisa ko ofi wona me fe eleti so bi fe be aka echika me di ochame kwame utie Max Morning Dew ewo Max FM koswa fili masaya se. Welcome to Tuesday Morning. No. And I mean so be the better social media no. And I mean so be the better social media say TikTok kaya friend or send Ukraine ye the chenda that KD Ghana for. I'm saying queer Max Morning Dew. About kwame that you had a kusifiada. And a panonsia, Kusiano Panon Cron, Kumikasa. Akoswa Green or DJ Holy. Tenasi din komo afisa mun komo ya brabo mun komo ne yakoso e wo maimu na ya tenasi ne yadi enenso yeda foforo emra so ye din komo ye de ye street vibe no ebrao ene enkomo e wo ho na ene enkomo a ye bisa ne se ye bisa se onam ama nipa bonifo bi ato ahye osoda ebi anwumere bi anopa bi ahemachi bi wona mompotamu kwa adwuma anase bia ukodi udwumade bi ama enipa bonefo bi ato ahye osoda na ekwan so na unya oti edidi mu kwan so na ofa ho etete ho afutuo be na wode mayen impominim se bebo a na bia ya saa ade ne to no wode tudwa na nka ye nyina na ye tie ne sei no yedu saa bia ho a na yenso ya fa ho adwen na say ya careful enti ye bisa say onam ema nipa bonefo bi ato ahye osoda experience ne te say ekwan menso na ofa ye na unya oti edidi mu after say unya oti edidi mu no ye dan uko police station uko report ya na say ekwan menso ana say odudu fie na akọbọ mudua wo tim say he me na nkanda moje me krafi me ankopo ntua mu nyina aka
Yanku yanim akosu akwa babiom. Josomia. Ana usi. Wana mama obi atwa so so da. Me momon de oba ho mom na me koda no bi beto hye me so me nim se no so ka ho de a. Ehwa na beto a show so na de. Na de. Wanta wa ngasa wa na da die. Oba nche mom na me koda ye. Oba sa experience me nya bi pen. Unam na obi ato ahye so. Wow. Me kra me de no. Enye se me na me hu ni se na nke kidnap. He say na nke kidnapping. Because was it na no na holy ka say onam na nipa mienu bi. Me de na ahemachi. Me maame eton beverages. Nti onu no ya na woda kurom because of ahomachi so de nti. Nti ya na ye sori ahomachi. Na ye ya to no akwa boa no. Nti so as ma make ya che. Okay. TV sorry ahomachi no ya me be gina kwa ho. Around by 3:40 to 4 a.m. Enti kana en mashosho ena mi gina ho nti nipa mienu boys mienu na we say ade pause a we instant ene wo kasa enti mi gina na mi hu say ba ko gina me left ena ba ko gina me right but na intervals wo enti no mu nyina gina me one side enti ba ko eye say oba nti oba no na ekwan bi da ada route no nti okofa asa kwan no senka oba be si me left nti we free hese nti nipa no ebu sa curve na ofa asa amantamu ni tokrom honom na enka okofa dan na chi aba be si me right no ana me instant ka kire me say no something is not right e ho na me fast na me cross kwan no ti mi cross kwan na fe say ba ko na ono no ejina me ada we dada no odimrika e ba me so e na me bowura obi fie ya mpae krofo e na me bowura obi fie nti o metina ho no about 30 to 40 minutes eni mu ye say nipa pie no e na me sorry ya me ye me to am control so e na me call me man ho na me ko kama kwesem nti it was later crowd and realize he said no na enye bibia it was kidnapping. Oh okay. Na nke kidnapping. Oh yentinkwa yo alaza kabia minim se onamo manipa bonifo bi ato ahye so ekwamen so na unya otididi mu he he so Alex experience in so yentiwe. Okay, so na ya na jubi I was really hungry na come de me pa madam to me now and I'm saying mama kwa bonten na me kope bibi embedi so me na ma bonten me won say motor for bi won say motor for na ya adua na omone nam no mienu si so na me ko no mu de mechi kakra me so na madam mechi kakra na ma show mo anim bibi se ko me ko na me yam hyehye me na masabo mechi na mahwe na omo agina me se rade na da sem kura ni me ko pe bibia be din so ne atatai okay ti me dirmika na me call junction ne so still they were still following me iti na lady bi eye indomie wo kwan no no on point nya me ncha de me kwatena ne nchen kakra ba na sa time na enye indomie na mpese me koto iti me kwatena ne nchen no ka say by this time there wo ya den wa ha na me si o madam me ndaba me pe bi a metimi edi a metimi de ada e bia bread bi na say egg bi and she was like okay let me see two microphone omo de free me fie omo di meche fifia besi sa time we na me so de ma me worry na all park na wa fa car na yeko na me see you mat so o park here na me da so tan me bo an kwa ma ne park here na ye stop a taxi no omo ye so omo di echi e ho na wa minister te pa ye kronfo na omo ina sa omo echi
no mkoye na onye sure say bia say no mo say gina wa tata wa na enye pe no mpe so mo so pe de na by this time who time who motor so time ya who be pay me bia na strategy a wa fa no dabi o kan wo dia udwane kwasho bi obi bisa say adam we na but no mate za de wa fe ye boy ya de ade aye wo ya ba se na wa ye hu ye be hu na chese o de ye funeral all right why funeral enti yankopado do munyina munya mutidi oh sure o de na nka me pe wa hwe wo me ena me ka se me se no so ka ho a ni nyina ka ho na nipa pro no ta wo na o je boxer pa na o shata de me bai ne de na me she boxer na me de edwane ye nti me koya na me koto ho in fact na mabre na me dae na una mabonto ya mpa okro debi se enye kro na me kobo Salome na me koye Salome so de wo kwaye mpa ye chi obi aye mpa sada no unim ade esre me sorry anopa obi amada sorry me so na me roba hye me we we yanto aso yankwa hamade so na ebusuafo e wo fie so emra mu na money enhye mo experience say bia wonam ema nipa bonefo bi ato ahye so a bramu na woni yenche kwan ben so na wo fa ya unya otie didim yankwa hamane so 0550055522 0550055522 and I say 0551598321 yankwa hamane so pacho hwan you me Deborah Odoko. Good morning. Morning and pay so here. Pacha me adna monso e. Yehu adum ye ho. Wada ma yenti o. Me for we me for shame ma me store man we aguna kwanta tapari sai. Ntamajun me ba ni esi onum Thursday and when ever be do say now almost 3 o'clock. I was to committee article so. Nti system menam. Me hwe na mo de moto na twa me ho ahia sika so kura me dade nso ye taade me ye mo jimi me onam se ebe nsi da na de asem kura ni ena so me nkuta hwempo na makati de kwan wa nti me kwa kakra na me gina na mo so mo gina o me kwa kakra na mo gina na me so me gina aka na me du se nti me tu mani na bread wo ye fie ho a wo be gina ni mo a ojo so na me nya azem kakra ana mo hu se me na du me fie we no mo aka so mo pere bi faaye awe na me dream de kana ba ko tete afan ba na me moto ko no mo de me chio no ta ana kan ba se na ye na ye ko ra fie ma ko tam no danya pa den ke se no me je kunsem no kwasem we de ye mo afiri mu me tiri da ye mo afiri mu pa erade paso amoye ho ban. Amen. Yeah, that was the class prefect, Majama dear. No. Unim Nianka, Mebeka. Where do you mouth shedding? Can I have a catcher? Shedding, yeah, Yajini, man is shedding. Now, when you're in TD, we need the name and a all right, Jim Pacho, when you Bobby, that's my Junction. I'm not pet to saying. You had the music here. What are my into? Maybe na Kobana said, the name Haya Masolia Napa, no Senate. I do say, you should any question. Now, maybe the best man I'm together here. Also, if you don't go out, no matter what, if you are safety, I'm not becoming. And you know, I'm very ni puna ni kana the beauty tomorrow and I like to look in the beauty two same inside on and I'm for me about video and the opportunity I don't know flower for that so we see the na no me and we gane na me fast find that you see teacher like I'm sure about the can think like a brother, no attention, no count, but okay, none of what the man the Catherine is Mingano, Namjano. No question, Unqua.
Ninkwa, you say this life now, if you need the Tansuma Eko, yes, you want any article, Hanom, and my boys may do how much before me, everything the pieces of money. Before me, can be on the schools in there, if you are around now, and call more family from me, dominant day. Where do you come from? What 2 minutes I'm starting, I'm doing my mistake. I'm maybe I'm looking to you. And why I said, I could see all by myself, and I'm people to you. No question. You, Bobby. Why are dear? Where your man a free mo and I say, your man, you are the man a free mo. You. Yada na say sana pay odi achewo experience impacho when you. Hello, good morning. Morning, impacho din baby afrefi. Your family me Frefi is Legon. All right. What are my yenti? Me experience me 3 weeks ago. Sunday my wife have been for me. And I so you compare kusiabi. Na ye mechi na ye fandi. Yeah, movie. After I grew East Legon, high tension here I was 69. The fair baby College of Medicine and a private medical school. The groups are almost opposite no and I'm catching the one say me a cucumber boy and his uncle for will be warm. Almost motos, almost two. And I'm with motors and I could carry back on it. And almost share jacket and share helmet. I said, I can't go to it, and I'm saying, I've always suspicion also. And I'm a wife, now every motor to a motor swear. And also a family woman. And I'm saying, she will be almost Gilano. Now, the authority, most I said, I cannot spice or be too or spice. I'm catching the money and going to that College of Medicine school, Junction, school, Junction, open. And I job I could be to free a key ever track when I call the opposite lane. Then all I have ever found. The girl, and my wife look at them there. I will be there. And I'm catching the inquiry. But me, may say, I mean, or morning, now I have studied. Yes, you came where 2, 3 houses you could do middle of baby, no, and I'm to know about. And I'm motor, and I'm saying, hold on, and I'm saying, let's go, and I'm dragging you. Pulling me saying, you giant papa, I'm saying, you papa, and now you need them, you can. You see, you're trying, you I follow to stop you, John or DNA, no, and or you pump action gun. Apartment be Sergeant Shinu, Tinty White be. And like conform, said the girl, no, I do be up here. Today, I conform, I'm Robert. Now, the other one is about 4 cars, SC Junction, and almost show. And I'm the girl the bag, and I'm the iPhone, and I'm 2 chinny. And I'll share what I have for me, and then for me, and I'm going to share got at him. And the American, I did 5 junctions, and I met a shop, so we don't almost share. And I'm theatre. Daytime, Anana Joe. I have 7:30. In the way. Now, 69, on more, 69, bridge, that is the go on with you. Mutu that time no I had rampant. Now anytime the police for no me catch you more. I would say I don't see why Obia or the security or the fee inside. And they are not taking like any cautionary measures. Ever residents now or more on. Very worried. I don't know how you connected. Yeah, Beshana a drum penny for him. All right.
Ew. Yeda say only a share wo experience yeda say 0550055522 and I say 0551598321. Yemfa number ni biom 0551 598321 and now no pay bisa say wo experience et say ye pese wo no ye eche onam ema nipa bonefo bi ato asha so da kwambe so na ofa ya unya uti edidi mu na feeling ne tesen ye to sha so sa no me minimum bi a to sha ne so sa na che se wadwon so no ho kra obadwon so adwonso no kra wa wanya sa courage ni na se ye bopini wo sa wa hwe ya ade aye wo madam fu bi e friend Maxwell na ono so ye to share no so sa na sana ne kuma boy no ye de ne call hospital doctors wanya BK wa tra BP anya BK wa tra BP kura esa say the way a ne kuma no esi boy sana ne yam si share no wa tra BP kura anya BK na so ben eya asemo we awasa Ghana asrafo ne aposifo ka bom na kyese anaju petrol no nkomudi kokọ ba bia omudi kokọ ba bia because aya na ahomete pa obi ohonum si otapa na dwonante pa entino ni pasa no aposifo amamu anya petrol ni ye pe obehu se anytime bia nipa bonfo mbedi nipa bonesa 0550055522 and I say 0551598321 bremo na one yen and share wo experience mami nchia me amenu abema powers bra and pay good morning say bibia boko de me gidi say bibia dadi ese na no so say na me kofie bodanfo bi ya osi huna later na mu say na bodanfo kumi ye wase mbacho o dabi wantimi anyina so mbacho hwan ni o Good morning. Mbacho di ni baby afrefi Munya ya pori. What to say? Aja ya boko na so Emedum boko. Mina yiso ase. Boy ni mon komo na mu de na ebe. Me de ebi nto me sa. Me mo de no de me kan say. Aya yen so yen fe hu yi oni me bi. Last week ni wa omutako all night. Amupon obi a 2. Oh my chief for no bopo so that be. Never can say you upon what down. Maka mumia. Last week come call your mupon 2 no mobile. And I can be a big now munche. Lucky is an boy near area boy. Ukuta uba no ye jumanajo. So you know omukwa kan get from your mushroom. And then back at mommy mo kwa no mse kufi no omutwa mo kana genzo mundim no so ne ma yen kwa na mekusim. And the answer was the idea, but you how can I dear someone? Think about me at the home. And also here, because how much you know me now, how much you know me, and say, you might be one and said, who ya and who sorry, sad time, and yes, I could account. I want a problem, no. So, could I come put the eye, which tomorrow does one I will be from a video. Let us know could not come Africa. Who couldn't count, who may be an uncle. I mean, yes, you was here and say, you may be your boy who may be. Immediately, I can't know. Enshira won so pa ajapo anopa yeda se ene wa futi sama ode aboa yenjumadie yeda se nti ema na eya mobile ho na adesa na yesemo na mosemo na no megidie se futu yi modi atom ko se adwuma wanka wo Salome ho nsense bia adwuma no e die ben o se me expand it o expand it ya ni expansion bia you mpacho hwanie hello all right yanko mpacho hwanie o Solomon City Safo Kantanga ya okay na solo ya twasha no so ya jida enwanwa e bia ne ka no
Solo. Why na pen no wan sama to asho so oje dey afi ho. Oh, me dey be a me if go mu ache na me si an o ha give me. Me hu me ko fi na me ke se moto na ko. I'm smart application second. Hey, now Solomo, ade. Me who na me ha get to me who am the man ya maso. Where the man crop for? Me I tell you. Application na me ya maso. Na just all the no baby I ha get no peke wo. Yeah. Kafra. Na aside that in the wunya side experience ni bi da ho. No, okay. Yadase Safo. Yadase. Yo, Safo Kantanka. What is Safo nsem no? O se den. Wanti. Wo se, ge bia wo hu na che. Ya wo ha gege ne ni ba no so koduru fie na sika he ni botom na ko. Ejina ochiremu again no. Wa peke no. Na onim ge no, on friend nkwaji ni sika. Wa. Safo nya papa. Yo sika bia yira de shege yi kwasa ge yi ekronfo. Me ka se kwa de kwatwa bet. Ai. 0550055522 0551598321 Bramuna one enhye ye bisa se onam ama nipa bone bi ana se nipa bone fo bi ato ahye so da experience ne te sen ekwan men so na ufa ye na unya uti edidi mo mpa cho hwan ni o. Good morning. Morning, Udin baby Afrefi. Alasa from Spintex. Okay. Alasa yanko experience in any say. Me free if I can have for Matthew. Because I remember me. No banana go. I want the 4:65. Now me telling some about the quite one. I was going to make me by Central Market overhead. Two guys be by almost by now moving to our man or move with you. Before it, Namidia, me bomb I didn't too free. I'm getting good. Then I may come a bed. You know, we are Bano, tobacco, not as we share me. Some of the stuff I don't know, no class to sample. Some of the sun was on, and go for it. Man, two, yes, I meant 2 steps beyond the Mijana or the Omukusun or Mobile. Now, my top I already are the day bread me uncle now and then and I'm a bag here, Bomaki. If you are mobile back here, most about what where you said, kind of this. We didn't mean I'm a bush, let me now because my honest. Okay. Yeah, I'm not I swear. So move through backward German in backward Germany. No, I said you almost a shame. Maybe one thing is me took my the phone DB. I am the shame bag here, Bomaki. Okay. You carry DB, I never me bag in. The back I'm the other a draw one and one time. And then, yeah, Yanko Padu, Mama, who are the German, you know, Putasacano. Demi say run what woman you soon no got to be down. No kotom timi dane men makino na mi say yo makino hu dano na baba wa pa no odi gane na me tane so na kronfo e say na dia ya kana mi dia na chafu na me ko fa me ka bayra de dia wo mo de koi. Oh, bayra ne dia. Enya hwe fama wo mo. Ya samu. Yeah, we dia kafra utinkwa. Utinkwa. Na bibisa na ya mema na de na ya na mo pese mu ntro challenge. Mu nwane. Oh, that is because the other fire no. The who could jadi say obo de be 1000. Boy. You said they you bet me up 5 for na bibisa. Na wujina ho no opira wo nso e. Da bi sentina e ba se ma ye no ma sati no ma ye bibi.
Ni din because me say me phone ni sika nyina gu bag mo mo san kan ti ni din do mo nya de o mo leye. So my dear please you can take your action. Then you beginning the only need to be the time when you amount no the hour no. Anyway, okay, yeah, that's it. Yeah, that's it. Okay. Bacho, when you? Bacho Bobby Matamba. Bobby. Bakuyum. And he said we can see an about for no. And again, you call Madame for you, your friends, Concoma, Echo Boy Lake Accra. Name Bano, Mesuma, and more dancing or I will pamphlet. Ah, maybe there, Ministry in Saka. Me Banam, he said, Boys TVP, Bako de North Church. On the Obama Sitare, Namis de America, Bad Bomiti. Me Banam, there, missing in streets, no sense. Me Banam, Missy, it in Jaya, Adi, me man of Queen Sammy, on Fanfare, and in a comedy. You said the process. We Blantyne, or no, they will Blantyne, or no family. I'm saying, the mind. They come in Am Street, no plan, a captain in whom they cock as well. Nantia cock or in no crowd, friends that come on into Sunan, and finance, or a call for just no mamma and finance. And captain, you know. Obedience, not the crowd number of crowd, a captain, no, now the name by the time. I'm switching if I covered in the climbing street boy class now. I'm just me finance or say matter me the just me yard. No sign to farm metro matter. So no not to science or Saban time will there. Oh, on future. Nominated the plan not yes. I mean a bad dance my dance. I won't send the cat not phone to tell me not there for cat. And I'm the Nancy base. Afe na medam. Enti na chere se wo hu nka obi sa na de no wotu no boto mpenko ombe yire na robi no. Nti aya o mama de mama we mama wotu boto mu na chere se ye hwim de ko ene fe na akroma de ko. Anti hu a obe approach you say bia mama bibi kakra na me fa. O ye se wotu boto mu na chere se. O yi ye na chere se ye hwim de ko. Wan hwe ye kura wo nkwan so na na ya sa be yire. Your friend me nunca hona yan for free jumadi ni simpacho ho ani. Good morning. Good morning. Ejana dum. Say gifty anadela. Ayo. Mama no pay. Boko. Ye de nyame ase. Na experience. Any day na ya ga gete. Ko ejuma. O say na me on night. The point and me too. Let me see a summer taifa. Do baby, I am a taifa car. Now, on my phone. Almost 2 o'clock. I'm watching. And I'm decided I may buy a shower market or taxi. Me stand there in my womb. The me guy did the copper can let daddy with the taxi so. Tell me, Mr. Cross for sister. The big market from a fast time, Brana Snakan. Kana what's no fire, Nibino? Me, my driver is getting a tune inside and she no so she cannot see. I mean, I mean, so or one baby. Hey, me, most everyone know the right or baby met. I face and I mean, only the mother she. I want to be catching myself for and I'm a course here and I'm a taba less. You cook a also with the Americano or course here, but it is so lucky, no lady dear. Send me Chesana or Chincosia or Panam. I said, be a apple, no, look where party. Now, me here, fucking on to Madame. I conford the Mechi or Sinti Badis of any day. You see me.
ati mi ti won no se boy no wo twam o se company ba se amo pakita to kwa mo ko dina ba ne ba ko ti no wo twen mi ni ma de ni se oko afide me kwa me hu se ni pana ko to boko be ko se ni sister adano ni hu kwa me so mi yi me mpaboa afin mi dimirika o dimirika di mechi gidi na mi krofo tena boy si biso akọ o ma ko chele a o mo ba mo ti krofo mo ti dimirika ba na me ti krofo ni o di mechi a o ti o hu boys na no wa time mechi the boys ni di mechi ni lo le fa ye ne ka me se mechi bi ko du se ni a lucky e mengage mi se na me go get mo if you want to call them tell obi na crofobia na be aso we dey get me buru we kia na me share crofobia me tio se na bani tu get ni mu no titi ho ne ne ko na eja ne mbesi no anu me dey ma dey tell kana ma ba utiri nkwa pa utiri nkwa dara ya da say asem o ya do bibia se ya for frejumade ni si ha wa ba mu adwenkyere we experience and pay woni ya che yeda se na mom ne momode ya se ya na epie nso e behwe ho si ye be ya hwi enne hia ye pie behwe ho si ho hia pa right o ko ba bi na ade asa ko pe police station bi o mema ba bi ada da entonton na be we wo nso be ye ndan onim wadanfo bi nso afre no na koda no ho onim boy bi nso a frɛ no na koda no ho ana say e be wia wo de o wia mpo say e be kun de ene anka yemfa yenya dey for the Amanda police station and don't remember we say be yende enti say obenya air condition mada ho beto na ayi nti no ene na do bekwa koda ntuntum ye do beda kan asem ye o ye do beda ntuntum say be ye yi kakra nti no say anya yi nti do enfa na ntuntum nti do ba bia ntuntum ho hia eche yi wano kasa anya mefe o sere so nya mefe ade suna mehe e be da yo fe sese o kasa nya mefe o sere nya mefe ma ge ka ma ode mu sese suna mehe e ba ode mo e bi na be mefe abja ya do bibia se Max Morning Dew 89.7 yeah kwa kwesi se na nkro be bo na ya make way for sports park ya frame kumikasa yeah ba se ya
afese so eba na kutukubon sem dia eno a ene Max TV Max FM unim se Bukom Boxing Arena de biaya wo ho Professional Boxing League ye de hu sem nyina ebeba Max Sports Park jumedie no so afese so Ghana Premier League, the Women's Premier League, and the Division 1 League. It is the statistics and all the details you want to know about the local football. And I think a good year sema ekoso e oyemaemu. Your segment this is the predictor. Emuhwampa, ya the matches beba, ya be more odds. Now so what's me twabia dibi. Sounds so any of the big interviews and penifo kuku dan omo kasa edimu ewo Ghana. Any wiase good year nsem. Omu eni omu atwetwe komo nti hia me ma bedwafo efiti joada ekosi fiada ewo Max FM and Max TV. This Saturday and every Saturday on Max 89.7 FM. Connect with your school. Which school has produced the brightest mind? What is your school renowned for? Find out as high schools and colleges go head to head, vying for bragging rights and glory. Don't miss this chance to witness history in the making. Join us for an unforgettable morning of spirited debate and fierce competition. Augustins has produced all the best dignitaries in this country. We talk about Pakwesi Indum, Toto Bikwachi, and all the high brothers went to St. Augustine's College. Master, stop yobbing. Central region. If we say for Obako School, they say for Kumasi High School. No question. Have you heard of Agri Memorial? Oh, Agri That's the best school. Very, very best school. The Kumasi the schools, sir. Two schools, Prempeh and Upugua. Kofo went to which school? He went to Prempeh. Prempeh is the college. And tell them we are Prempeh College, obey your president, no. One can say young first schools, Niranto, colleges, now can say young for Monto High School. High school, they college, pay. College, invest you. College, you go America, college, invest you. And the end of Kofo say young school in high school. College, you know, who's more. Kumasi High School, right now, the Minister of Education is from high school. High school is building a stadium. I must produce all the athletes in this country. Achimota have produced over 3 presidents. Kofi Annan went to Infantipi. What came out of Adi School? Tell me. Now more from Adi School. Canada just one from Adi School. The best comes from the Central region. The schools are no one Central region. More winning science and math schools, no. I didn't produce. And then project balance equipment, Ben, produce Ukroma. What you are job in the national maths and science schools, you are winning at the end there. Pantacra won't even produce. School Connect. Link up with your former mates and be part of your school once again. Schools Connect. Be part of the competition. Are you frustrated by late deliveries? When you're professional, no one install with AC and TV and the insurance kura. Essence deal kesi every Max buy abba. Better TVs, ACs, refrigerators, any washing machines, and Max buy. Now enjoy free delivery and a professional installation within 24 hours, all within Accra and Tema at the comfort of your home. I send you now absolutely free delivery and installation. Order online now at maxbuy.com.gh or visit selected Max Buy outlets to start shopping. In Shashaka Crown. For more details, call us on 054 401 9552. Majiwedi tina me dane di winji di misi visa ko ofi wona me fe eleti so bi fe be dia ka echika me di ochame kwame utie Max Morning Dew ewo Max FM kosua fili masaya se. Welcome to Tuesday Morning.
live on Max 89.7. Yeah, kwakwesi se non krobebo. Afe na wode wafidi na to ayemo akwaba wabafie wonyira ye Max Morning Duba wakwa mo Monday to Friday anopa no nsia kwesi non kron Kumikasa DJ Holy akosua Greeno Alexa yeba yebomode ase enkomo emu ode ye de brew eno an yegusu na 14th October asemde pa sanse ye kwhwe niema ye kosusu niema m meni akusua kantiase ya adwuma na de make asema na do sere enti ase ya nyo kwa be me ma wunwie kra enti ase na ya nyo kwa be udi Holy just me hu yi o mo ho age me hwe me hu yi papa because my hwe ye mo be fa bronya ho awe crackers ade na mo yesa na asema me ka kwa me se me ne wakasa nti ase ya adwuma and after you show me ko sponsor bia na me be kai o je manu asibone Kuma menkasa. O se dai. O tei. Anya me de. Me kasa ma fe o de wadwen na ma bi. E ba ne se na onim se wo ko sponsor yen na o de 14th e ba mu. Wo bia wo ko sponsor me. E ba ne se na di kan 14th bai. Me body. And my date no mesra. O sira pro. My date. O be hu obi de. Women. Enti Greeno 14 for so ye me den. O say 14 for ye. Eya Valentine Day ma yo bibi. Eya Valentine Day ma yo bibi. Enti ade na me fanya wo. Say na on me ka say die. Ya ye dia sa no ana aye no. Oh my yan kan kire adofo atiefo ahwefo ne Ghanafoɔ nyinaa. Said ye wo pink month. Na pink month no so no ye dia asi ho ama breast cancer awareness no ye bonufuo mu kokram ho dawuro. Enti ye say nyame ya adomo a on the 14th of October and then na watch pepepe ye bo breast cancer awareness hu da wuro e wo Dansuman market ye se onipa bia emra se wo ye oba wo ye bema wo ye akokora wo ye abrewa wo ye ketesia wo ye abrante wo ye abasiriwa wo ye oluman bra na be piem e wo honomo na empanimfo ni animdifo de be ya nufo mu kokuram ya ekum enipa bebre ni titiriw ene ema no yentumi empe ne poma sibre eni nti IMAX Media ye ne Dansuman Polyclinic ena Organic Hill Clinic aka bomu a ye dis adwuma we ye say ye the breast cancer awareness bre Ghanafoɔ nyinaa e wo Dansuman market eni nti ba bia wo Ghana hafa na bia titiriw and enkran ha se ba bia fidie ikoduru bia no bomodin na on the 14th of October be piemu e wo Dansuman market na yankuntia breast cancer isan say egi nipa bebre ekọ won krachi ye papa eni nti bomodin na be piemu na yankuntia sa ya de boni enti kumi sada no ye kan say so ye mobi antiase se ye dwumadi ahodo nyina no ye di wo bedi ewo ye morning show ahodo ni nyina no dan ye ko live obi outside broadcast enti ye be broadcast ewo abonten ai wo pese oba na ye twa wo emfonyini Max TV Max FM so a ene dan na wato adi be piemu ewo Dansuman market 14th ene na wotwe pepepe say yes say a world no bra day month we nyina mo okay enti 14th no ba won she singlet na de na mo unim we nyina na mo ba na masomi me say that no ka che me de na corset sai corset me de na me hu say corset ampa na enti mi nyi mi homa wu hu ana wo ba de wo hu mi nyi mi homa wu hu see believe ne hu na edi hu adanse anu di hu adanse ntie ne me di mani hwa
o can say no na o much for me kwana hwe machi a obehu say ye corset me kwana hwe machi a obehu say ye corset nti da no e ba mo no mo nhye singlet mo ba ya na che say ene a doctor fo ne a nurse fo ya bomodi a e de yensa anenam mo no fo no eso ne ya hwe de e be kwa kosi breast screening unya bibia wo nti no ha ho ai unya hwe Sesen. Udi holy. Money abri bebrebe no me say aye breast screen. Ye nya bibia wo sesen. Na unya bibia wo. That's already no say ye nya hwe wo. O say already ye nya bibia. Na money abri bebrebe. Unya bibia money abri. Already say. Na nka adwuma huri dia say ne nka ye mpre ho. Na ye den efimba. Say ye. Esemwala. Bibi mfiri mu man so mu ntwa no fo da. Na o ka se o hwe holy ani. Sana na me hwe ya hye no. Holy nso de sana na no atwe no tun se na ni beje ho pa. Max FM. 89.7. Abusua yanko anim ye ba be din komo ye ba be sua de e de ahwe ya pomde ho sem kwan be fa so a breast cancer ya de ye be so no e kwan a ye asa ye wo fie mpo a anamon bi ye ne niema ye be ya ye be boa ya chese onko emko ye test e ma ye chese da bi unufu na sem aba ho enti ana ye ne Professor Wiafia Kente Baba Twetwen komo si wedema Natural We Herbal Clinic Baba Twetwen komo no wa kire kwan be fa so a ana se ne ma hodo ya na ye ofia ye betimi aye beboa yan na ye de abo ho ba de afi breast cancer ya de hu meme de ma sha ase dada ya meta twetwen bi teme o twetwen bi asa we ni yetwe na yentwe muka ho bi kura na mama ni nya ayi no mama nya breast cancer no for yetwe okay mimia what free train na komia sa me twe wo se yentwe mimia ti enese ye didi agro jama me baby info na se na abu ye baby and abu ye baby ye didi agro o didi agro ba se na me ba ye me no ti wo de yi se me mfendi agro da se me so wonti me mfendi agro agro ye ni ho kwan se didi agro debi sa enyo dia okay okay so fe na o ka samasi asem so enyo dia dia ye wo dia no eno ho handcuff ne he wo no okay eno no wo betim dia dia woro kama ati ase no wo gently na over massage ne gently na me massage ring no that me ka ring asem ye ka breast cancer ho asem o so o de abanka ba na eba enti o kan dey say no ye pese holy e mo wona e holiday holy say nyentu aso ansa na ebesua de no kire ye se na ye didi agro ya na mani je ho no ye nkire de se dey se o se na se o di agro no na se nipa na ni je ho a facial expression e kra kire enti no ye didi agro se wadaroma chechemu kakra na ne de minti nche ade enche ya no pa ya no pa ani ye ni mpemfo nkase fa program en kwa nyumre ma ye ai esa se mi se o nkomodi pa ando pa na mwa gumi Yo, my idea, why? Nti sa na tie. My idea.
Sa pepepe. Enti abusua bomodian 14th bomodian bra na yempie mu ewo Dansoma market. Yeah. Ye presenters ahudu nyina hu hom nyina no obia beden ebeba. Mr. Koda drive time show host. Ewo Max FM ejina mu. Yeah. DJ Stanzi ejina mu. Yen sofu ya ye wona ofie hai. Stanley. Stanley. Oh yeah. Stanley sujira mu. Stanley sujira mu. So ati ase. Menya ne ntie so ba be life worship ho. No kwasem. Na sada no mene na. O say ya pay me ne me no say life worship no. Da be ne pay mo. Oh. Impemfo de ne magugu akwam. Ready yabi. They say what free you money show call life worship. I'm not your position so. When you mados. O say ya buy de aba. Ya baby bi. Yo. Enti bomodian na fe so ya presenters ahodo mo TV ne so nyina no. Bomodian bra na afoni ebeden ebehwe bi. Ani kasam ne say novella team so kra be pie ho de novella update gidi pa. Oh okay. Be pie ho nti no ye begia pomuden ayarehwe ne ayaresa. Ehu ya pomuden gina bre. Na ya sign so ahye ye ni so ade age ye ni so aka nti obi a mepie mu ewo ho so wo ye oba wo ye bema wo ya basiriwa o ya brantie o ya kokora o ya babawa se de wo husuo ni wo tenten no kase etie bia se de wo mfie etie bia rutimi nante nko ade a nante bepie mu ewo Dansoma market na ye nhwe wo nofu ehun ensensem efa emmaw bi kra na fei na bibisa develop unim oba empanimfo wo screening na wo mubehu na chese wo mama ho akwanchere se de be ya ye be so anu tentententente Dino tienkratwe radio presenter friend Captain Bio. Okay. Oye adwuma o Kes Benethan. Okay. Kumita Akosua to help me check her breast cancer for her. Sisubio. Osi Kumi tell Akosua to help me check her breast cancer for her. I should help him help me. I say me mwana na ono no massage me no for emma me no hwese. On hwese. O expect pa nso. Say o sonkra wa be kan mo a. Ene ma me ma obi e. Ma me ma obi. Ka kire ne say me say onye expect emma me. Enti ni nsusu ye ene na dwene pa wa fa no ebe ka ni tirim. Ai. Yo. Ebe ka ni tirim. Many your friend Asuako Maxwell. Osi Kumi, leave my wife Grino alone. Hey. Asam na ekese no anu no a. Wunya mabrabo mame. Ade. Ehia pa, munya mabrabo mame. Captain B was one my dear Tonso. Asam na baka ni sesi ehia and breast cancer no screening no breast screening no enya manko a o ye check mmema nyina de enti no ye be ma ye be check o de na momo de na rawo sem kra ne se emi se nipple no kra no ye check ho nyina eka ho oh e man de no they just go around it because momo de no ye be check nipple ni nyina aka ho ene o obi a ho ben mo de a ene e wo ba na chese wa pekwan bi de wa adwene afa so aha sa enti komi shan woni holy mun tira mun shanas adaya na mema na bi feelings e wo munufu amana o say o na wu say e bia wo watinka e be wo nufu ano say de wa no sikika nsem no sa ku bia de anchin sa me pass mama sa ai sa ebinum de wo mo we ya no ye ntwa so sa yan kwaya nim o chichi usro sa no pay chairman be fa watwu ani nwa se usro anu ya yedene
Ben FM brano pay yichia san ho dem ho. All right, I'm saying yanku enemy ba din comedy afa breast cancer ho. Na ye chim se yade ba ku etakum ma pa. Eye breast cancer but I say amanfo adwene nheda enkoso sa. Enti e ba din ho komo. Eye na mpempi no yade eye na etakum no yadwen entankoso. Say na na make us a papa ya na no yade na oko hospital. And Dr. Katcher said there be sana near me sikika kono. When ye a sitre dia obewu. Esan say a sitre edoso e woni nipadua ni mpa nti Dr. Eshen say chinchini a papa yi momodi anso betimi agya a sitre di. Still a papa ba fie no da so di a sitre. Na aduane bia odi se sitre ni mu na kyerese ontimi ndi odi kura na kyerese ne ho nto no. Odi aduane se sitre ni mu ontene de. Ana no sanko hospital na doctor ka kyerɛ ne sɛ agya maka kyerɛw sɛ asikyire na yado so woni padua me so wadaroma wanja obewu o. Still a papa no kofi na oda so di asikyire. Papa na ntie ni a doctor kan ye. Ana no papa no kwa na doctor san ka kyerɛ sɛ agya we wadaroma empempen so na o sugar level na du no wadaroma wanja asikyire dia obema bewu. Papa ne te san komo no besi nne when yes ichire biom je say doctor ka kire ne say ekoso adi asichire obewu na mfa ne ho ko si say doctor ka kire ne say so ekoso di asichire ne be ma bewu isi am no ka say wajai so ati ase nti ana mpempi no yade ma akoma na say yade kitinkiti bia na etimi kunya no ye fa ya dwen ko ho nti ho behia pa na ye ba be din komo. Welcome to Tuesday Morning. Betwitwen komane ya hwe kwan befa so a breast cancer yade yi ye be so anu na se ne man ketinketi bi ya na e ofi a ye be ya e be boa ye na aboy ho ban e de afi breast cancer yade ho e ho hia pa esan se no kra ya na manfo ta ka se water is life ene ya manfo asem ba be primo ye nso ye important ni ye nkroma bi etia enufuo is life. Dr. Kwaba. Mejo so hen. Bibi aboko. Aha, pepe. Dr. Wiafia Kenton. CEO. Natural Herbal Clinic. That's right. Natural Way Herbal Clinic. Sir. Doctor Omo say enufo is life ono omo ya adwene. Pa. Say ni ba ka ya wu. Ampa doc ampa. Na we say o hospital. Ampa. Doctor Betro say wo akwala na mani nsuo. Osafe. Ebu okra afi ni busum mienu. Emani nsuo no obeden na nko nyankwa enti sa nkwa na firi nufuom na be ma so be fa adwan na dwo amana sisusu yi a eno nso enufuo ka ho uti da so asum ye bie nu we mres ne no eno nso ma awre kyekere ubi pikura osoro a unya bi di uti to so a na adwo fom enu nti enkwa wom efira woyem ekosi mre a be ma be nyini a ontwemu abofra yoda enkwanko a
No, we mamisa. No, sa statistics no mema na ya na say. Sa atenka no ni bi. Ya ni mo. And ma statistics. Man ni sa atenka. Ayo. Ya ni mo. Doc akwa ba biom. Ja. Yo. Doc, niedi kan yen hye ka say breast cancer. Yade ben ede na ede sa yade ne ba. That's right. Me da se kan no fuo mu kokuram. De a ekura wo mu kosi se wanhwe yi do beko ense do no. Eye ade a ha dwene wo nipadua nu papa ni titiru mema enya breast cancer ni bi. Mema nya nanso yi mema be su 2 million na. Ene ebie mu ba ko pe bi no ebe hyase se obehu se sign bi aba nanso enye man ko anse mema sade ne se ye besom ne yahwe abo ama na yetu saa ohaw yase na de a di kan ne se ye wo tumors ana adwoa a ewo nufuom enye cancer enim ene ye wo dwoa a esakra nso cancer wom dwoa bi so cancer nim dwoa bi esa cancer wom na se odo nsa so nufuo nimu a etora bia be nsa duwa ne dem ne mu ye oya afi bi won so a onte yaw kra ebi wo a onte yaw ene bia mu nso etimi ma onufu na no emem cancer no ebi won se onufu na no amem na ese duwa na hyemu no a kire nam na bom na be ma ne person fi nufuo no kra hwehwe no kra anu a ohu ene bi wa obemia no ne moja sufi efrimu ba ana ensuo bi efrimu ba ni nyina no uhunu wenya untimi nkasa wenya cancer jesa wakwakọ ya nhwehwem na wahunu se ade we die eye kokuram ana se enya kokuram na ade ba akonso ne se etimi ma unufu no shape esesa ubon se efa aye hyen na akwe te se ne anonom aka no na afe duwa na hyemu no ebu aba o matuom ubon se one pit ana matuom no juwa aba ho juwa no ebu a ka wonsa to wokora enye yie na ka wo se ukoye nhwehwem na ye define ne juwa na aba matuom no tichiru aba matuom a na chasa cancer no waji adwa aji hini a all spread ebu a bon se wachi eye wo ya juwa no wo ho no na wachi eye wo ya afi wonum timi to kura chasa ma waduane a uni afi na obi nse uni padua no oso ete edo ko akiri a eti o benign stage ana se benign se enim enye cancer na emum dua na o ene o cancer in situ no se wa hyase baabia wa ba be sit se ensanwa ewo o breast tissue nim no ono no afi no abo ne sesebo na chi no na afi o tum pase na odo ko stage 1 no etien ko stage 2 no na chese waje adwa kakra wahunu empotam ho aso waba betena odoko e oni padua nim mo waba betena odoko na so fe ni free kumasi abankran ti ma menhwehwe odoko empotam na wutum passe na fe waba be piem e wala pass ene nam kwa hyeman sa na tie etien sa na be free kwa hyeman ya na mu akoduru Medina no no wadu stage 4 no sani oni padua ne be yewo no onufu no kura etimi pro na nufu no nso no dompenim nam eni ntrintin emre na ahia eti abasa se kase pro ntem ebe pro ntem eti se wantu ana montem woni beba ho so no na onufu no nyina abadankasa na asai ebasa na oye oba onyem na owo abofra no o ma nufu no a baabia cancer na ye no abofra no betwiniti obeka se wonom abofra no betwiniti obeka se onom nufuo no emofra nso omo ye detectors o omo detect eniama bia enkoyi onufuo nim se mojasu fikura ewo onufum na unim na oyesa ode ma abofra na abofra no etimi twiniti eti abofra bi okra onufu no nya cancerous nanso so ohwe nufuo no ba ko ni taste asesa o de man wo nom da openufuo ni fa no anaso opebenkum ni nko a o de ne yaka hono man obeka sero so wo nom se okokoye nhwehwem ehunu se science awoti se wonum
wanya metallic taste anaasɛ wachi nso ɛyɛ wo ya ɛmfa nhyɛ wo nneɛma a wotɔn no sɛ nneɛma a wokukuru no ɛna ama wachi no yɛ wo ya ɛkɔ wo kɔn no ase hɔ no wachi bɔmmɔden sɛ wobɛyɛ nhwehwɛm na wabɔmmɔden adokoro nufuo no na enufuo no so dokoro no a ɛnyɛ sɛ wɔmmoa ne sɛ tɔ a wobɛmia de ɛhyɛ w'anum ɛwɔ sɛ ne ɔde onsa yi a ɛhyɛ ntam yɛ nsa yi no wotumi ɛde doso no kɔ soro ana wahwɛ sɛ abɛsi biribi abɛsi so mom ɛnyɛ wo na ɛsɛ wo nsa no kɔsi biribi so ɛsɛ biribi na esi so na wahu sɛ adwoa bi esi so baasa womia ne sɛ efom ɛsɛ ne wodwo womia pɛ sɛ ne pɛ ɛteɛ na womia sa abrea no ɛno womia ɛnam ɛna wom ti ɛnam bɛsi nam so ama ntia sintin so nti no unhunu the rightful nature of your friends and unufu no sɛ dwoa ɛdam anaa ɛnam dog we dey ahwɛfoɔ ne atiefoɔ the dog ɛka no ho video ɛda yɛn Facebook Max FM Ghana YouTube ɛda yɛn YouTube page no so no ɛni nti sɛ the dog ɛkyɛ no hunhu ya Bomodia na bra YouTube Max FM Ghana na dog ye bepe se wo besi su bia because memma no titiri say ya makwan say mo examine no fo no mo me afa no fo ni agronti ni say dia wo kan wo bi so no fo mu asabi empanifo mo ni mu a asa wo ojo anka the wo besi amia no enti no we besi one after the other yenyi ni maako na yenchire mu yie say do bi ho no ma oni YouTube bia onhu de wa usi chenti ni chire mu yie na yenhu ye nua no mema mema no so ense pra enipa pre nufuo no obu a mesini wo hwe ne nsem a abo adabidwo aye bare a odi sunsan ba hitimu a se ode so nufunim na o ka so wonchim ni kakra bi wan hwe a obema o design wan hwe ade enya dinkra san ba ko bu ne sabi me mesinfo binom ne yetie ne se enye se wo do wonsa nyina kwamo anufuo no amia na o ka se ukunu examine nufuo anadwo wo mra mo da mpa so adwuma no eye kosinante o nye nkosi wu obehane na no bom na obehane na no bom ye mfansi ho o exam ho ma results ma bia exam so exam so mo exam omo ya na akoye bibi foforo ka no pa wa address ya obekọ adwuma no na wa tren se onhwe ma wa address ya wie no o hwe time no kura ya we no kakra no enye se wana wa bi da wanimu a adwuma no onye nwie ene wakoye adwuma foforo eti obo modin a opemre a ebi a ohun se waye lemu a o ya ye busy kakra no no wa tren se on check ade ma wo na wa check enye se a emri bi wo a time no a wo de kire ne se on examine onye ni yie ena wo ka se wo ko yi video a kire no a on hwe nwie na ne mra so ama akọ eti moye ayi a chese mote wo kama no na wa kire nse o me twira konwa yim check ade ma me kakra e wa ha ana se ebi kura na mo wie nkomodie no nkomodie sa na ne wa check ene bibi akoda din obetumi a check na ye se de esi check na me pese on satia me ensa na ewo mfinimfini no e na wo de enti ne ensa tie atwato ene ne edi kan nka ho ne eye me ensa wo mfinimfini no eno na wo de be mia nchenchen enye anu no na wo di pia wo di pia no no a anu no betimi adisivu esan se obi enufu anu no po no eso eti wan ra na po na koka nam no ahun se wadwene se oh we de eye team obi na hyem ana wo pia na anu no ekọ akiri a obeka se enam a wo mu ni dooso eti enchenchen no o dodo no kakrakra ebi abema wo yawo ana se wonte yawo se ma wo yawo a enye compulsory se o de sha cancer ebi o stage bi akra onware ye enya ware fo nko empna twefo nyina aka ho ena wonso so a wodi ewuni bi na opese obi check ma wo no pe obi a oye o sasu se oba a obe yama za oko yu nsa onufu egotu omantinzu ni ana oneba ensemu a want ni sintudia onu betu sintudia etu pe obi a ohwe a oye wadanfo oba na ono nso amiamia enchen na ma ena biem nso enufuo no ewo exercise a ese oye ma no da a ebeboa
eno ne sen ninum eye unsa kwala kra no se wo abofra na sabi abofra ni firim na onufu ni hye twon na wanye amtwi nufu suo na firim anya yi a etimi ema onufu no ebo nufutua nsuo ewom na esipo na age checherepo eno no ebetimi ama wo yawo eti eno nko se bia sabi kafra se wo ba firim na nufuo na hye twon wanhwe antwe amfirimu be man so ka so mra matwe a gime ma be se 3% bi pe ena de o ma no betimi atwe se nufusuo no aha eti emre ko na nimu bon se na no ano ede no ho ntwetwe na ekọ eba sa nso etimi ma nufunum ko edu eno no mfa nkọhye se unufunum edu omre a unufusuo no etam for some time no odo nsa som na esi bibisu a na chese eyewe ye kransen ye cancer fibrosis nyina wo se unufunu etimi ehye na emukura eyewoya na cancer no de ma hwehwehwe bebre na ohwe sania eye nipa se wantu anamon tem ebekum yo wanya doko ba ya hu se wo de haban ahodo aba mo ene ma ahodo ban na ye ofia ebetimi e de aboy ho ba de afika sa yade hu medase haban ben na de eboy ho ban ofia ebetimi e de abo ye ho ban medase ni edi kan jai spices edi artificial spices replacing with natural spices se obo onufu ho ban ya na se cancer e wo so a enkofa ilele eni monosodium emfanya waduane twon ese wo pani hwam ebe kofa o haw kase de abrew ene biemu so milk say dairy product say wakofa milk na tea wo ye wako sone milk na dodo akura chene ayi no kura nsuo dodo a wo de ye tea no ana say emfa kura ana mojanam red meat enye mawo ubetimi awe adankonam ubetimi awe akukọ enam ba akukọ no kura na mfa ho ntu force ne so esan se buo wa ya won lysine ene carofo yellow efi factory ho ene chemicals e ma ne mpro eti ekọ mu a ehu ene se sei no ukọ marketer enam anwanse na fere no ento o cancer o uni cancer o enam bia obekọ a enwanse na eme ho no ento e anu de formaldehyde ana formalin ne yede shefunu no otimi de hye enam no free empoano o se efiri na nkwase o otimi de hye no na fe nwansena o no tankas officer a nyankopon abo ne se nkade ne seye a omra mesi so nkyere osade na seye na tugu no ono momu fere nam no a na chese wo a okodi no wu in advance eti mesre se enam ewie wo breast cancer emwa say fish dia obetimi awe fish obetimi awe enwa say eye friends enwa dwanye obetimi awe na se aba mojanam enum ne srade nam twon no emwa ebekwa akoma cancer na ye west na mum eba atosode anuane aye noa aye vegetables and fruits asichire num too much cucumber eye ma opa wetwitwa fra o cabbage o carrot o lettuce o broccoli o dandelion na owe na tisane ya owe waduane bia wani gye ho no mesrew pizza enye ma ho enye se maka ne santinu na wakofa pizza afutafo akakraka na wowe dabi ebiem minerals ye tuni different minerals no utu anu anaje fish no soda ena carbon hydrocarbons ena sugar ene ensuo ena owuo ena yade atamu ama wa datu anu sa no uti anya yie na o de hye ho se o me kondo obenom ama cancer na ye west ebiem nso eya enwini bebre emfa yare no ho enye sa una besai oso betentem the rate at which wo cancer oso beteno se o person wa accelerate no dia ene na dwendwene o yesa be west enti dayie enwini yare no ho ena yare wo no enuru ahoro no ade emma se ebia ye bo kimo no
yenya free flower ne chemical no ye kind of vincristin and vinblastin eno na ode form chemotherapy no na yenya free flower bi a friend Madagascar periwinkle ukọ ye schools mu anasa manfo fie wadi dia flowers na flower ba ku bi ho ono also pink or san so white ubon say na flower ni bi a white the same dia no na bi a pink ye kan Madagascar periwinkle enum na scientist etwe eye adura de ye chemotherapy ni free he a e treat cancer no it is a plant no eye so powerful say anopa obetete na ode agu hot water mu na bam na wanom eno no boa ema cells na ewu no enwane no womre a enkonkose good cells enka wonsa na chemotherapy process ni radiotherapy eye no eno momu boa ena biem bibi te se 20 ni o ya nkwan na o ya cancer patient a 20 ni ena ma bone kontonkura sha mensam eye aduro papa 20 na haban eye aduro se o ka se o ya abekwan na o de abani si jaso a bomode se emre ko nanimu abena ebene no o be ma 20 na haban o de begusu aka wona anu atwemu nuro na wasone nsuo na wa abene ho no e de esi ho ehwie nsuo ni wanu abena wi a 20 ni daso na o makono ene abeduru no ya santo an egusu no bomode se nsuo na no eno ne o de be ye enkwan no na wanya abemuduro abe enkwan mu aduro na aboa na sa nkwan no emfa nkyene nya no doso aka apekura emfa nkyene ntum na ebo modern num nkwan no mo eno no boa ma aduro no ko mu a eboa o cells no Paulinia pinnata ene ne science din yesi 20 ni otoatoa entini tete no se obi na mu bu a oyam 20 ni na haban no na ode meswa ana nsrawa atum na ode papa ana abe ne nsa no ne fraud no watwitwa wawa ho ana pampuro na wawai na ode aye single sane footballer de single bon na yanim no na utwa no enka na ode aduro no akyere nan no na ode pampuro no afa ho na fe ode kwaduba ha ana kwadubaku a no eya bode ne ho na wawai no na ode akyekere enche ubose ne nan no awu eti uyesa nkwan no na onomo a eboa wo cells no sene se odo ho be se kimo no ntimi nya forever waya bia mienu bi na watu ho afiri onya sa utiri ho tutu no na onam no so ye week dog we dey ma ye mi se obi be ka se breast cancer se de we can mema etimi nya do yi mema 100 esu on mu 3 de definitely won betimi enya breast cancer yemfa a man de no at what age and obi standing the risk of getting cancer still to breast cancer yemfa a man size yo breast cancer de ebetimi atu obi ananso efrinfrinhia aduonunum kono 25 years no won say hormones nipadua unsuo ehihye onufu ema eka se sane waduri de why oba bunu ubetimi ayedan awo saa mre no koni nyina no ubetimi enya ena ni titiru no cream na ema mode yemuti no cream no etimi ema cancer pa yes relaxer no won say yetirimi yentienti akama uja no enu etimi twe ebi kura bond de rasta tenten ba amunamunu no say okasa wo twe a chemical na ewo we no formaldehyde formalin na ebusua no ebi ewo saa cream nim me mo brand bidin na se ko wutiri ni mu a won se ntokuro de da ho na mani ba bi enwini wo no wutiri ho de na ye bebre wo na tirinwi won se nipa ye tirinwi dose se na ye ho na mwi e ba bia saa enwi no entokuro ni dose wo etiri ho etu de you be ma ka sorry wo de se cream ni bi ye mu a wan hwe ye no nom ko wutinum na asai aduane no won se wutu ani achi ntonwi na enwi no etu no ade fitaa bi ho ekonoa no atwe etu no te se ne wo de
rubber band na e de boy ensa no ye de chichiri sika no won say o de to kerosene mu a na expand ade ya be che na tu the same thing na ye utrinwi say o de rubber tie ato kerosene mu anadwo ade e che no na etu ekutu the same thing na o de sa chemicals no eye wuti etwe a say afe no waya ye mprensa afini mu nyina wo de aye wuti wo be relax ya abroso amprensa they no kwa benefits contribute to breast cancer stimulating hormones no na the artificial hormones abe replace with natural hormone which is estrogen and progesterone hormone ai wo mu no na eno no accelerate na te say wo for family planning wo de family planning why inject and say what for tablet so the control birth when be ba won so no estradiol na wo mu no a artificial form of the estrogen which is natural one no e think body no wo mere a ode kire wo say ovulation nie when wo peak when aba from utimi to atopa onyem onu regulate no ba wo de chemical no koma no a na no e kire wo say media be panentem kire wo ho na etwe wo ho na me mese wo no wa best san yemum eti abasa chemical na e ko wutim no e react with unufu unim say obi kura anya kidney failure ne simbetimi etuntum te say wataade ya de kwa yie adentia o calcium o phosphorus etope o calcium ne nso no esia no e wo little percentage wom phosphorus nso dose wom se nipadua no calcium ne phosphorus ne etope a ene sodium e wo mu no etope a afi osi no e wo connection to kidney anka filter sa na ma we nyina eduru ba bi anya dwuma bi body no e interconnected eti se ba sa utiminya fibroid nso utiminya fibroid chemical no ye de yeti no won say wo ko google na wo bo causes of fibroids any cancer obeka kire wo say is of no known cause yenim ne de ba oboa abrofu nim na pharmaceutical industries any medical industries no won nyina ye pena food processing industry near all mount monosodium sa yi na ate say emu ye de ye froya na ye de mu de na ye no enchirenchire no ebusuan no se magi ne de nipa din enti papa magi ne ode be dum ewiase na ma cancer accelerate more no ene sa ne ode ba monosodium